Pau te au. O te taitono watu mati ma umo dunga ni kai ma yaso. E la mona e ma tonu na ina so pai pai no so pai mo no so ma ma sa me. E pa pelo ai suai e ma so ma ro pa lo nia. A mai se la tro pa ma ni ina la ma so se au su sa pa tino ina la salu o ma vai. E pa pelo ai foi ke la tro lo mo mai pa sal ba ma ni tu la o yaso. O tō pa ia mo tō mamalu, le ale o ias whakaranga. Ni mua tu ia whatini o tau sawa. A whio mai, mai, su mai, matana mai a au. Patalo whatu foi, ia i lantou, pa pēnā o na. Matou pa anga sa pa pēnā o na tau pati mai, ma su mai, e sain apa lato insurance, i matou pa toa sa pa almina i whamasi na muvari. O le so ma fa moe moe wa to paina a wale tau aina al tau uma ina po ia ma to fa so sa fa ina e ala le tau aina no ia fa ilonga mo ina so sa fa mo ina le ma to se ia tu lava ma le anga lu a la tinu fo i so fa moe moe e ala lava o mo me ma ta sa o le au bala au tuai mo lo fa la tele na suma fa inotu. Lau sunga pai te au whaarioni, no pionga mo nanu so peni, a wale whapai e na tātou whamoe moe nei aso, o le tātou pai e ka sora i au tātou mana. Tātou tānu. E vipa e ai o mātou roto i au piongi e tai. O wao se alo ngore rei, o se teimi masiaso sa tofai, i whatau nina e ni whamoe. Wa mātou na ona kōwho, a lau tiwa i ki whakau i na matuia ni au. O le riri a e mātou roto i a oi mātou ki whakai atu i lau ki. I loa rofa whakai tea, ma loa rofa whasafua mai. O mwhai e eo koe te te ina mai so i fua. O kuna i ni tae, a ni so mātou o la waiwai. E riri ai tea lau ki o ni tae. Whasisire o mātou whakai. Ini tau langa ma le tonu yona sa uia e runga pere i si. Mātou te zalo i ni aso i kukuanga tonu manga le ni aso. Lako i atu i lau fio i mani a ria o mātou whaia. Whamanuia mai le ni kampania o Fair Pacific Insurance. Ia fio mai le mpuni, o lenga man malo le ofisa. Nā tau sa tu whatasia le ni whamui. Ma le nau nautai. Na ia whaasafua manuia o i mamano so mātou atu o sāngu. Mātou te taro whamanuia ia te mātou umai la roifo nei whani. Mātou whapena whaatasi mai ma wai mai le ni whaamoni. Ua maua luma ma mātou e ni yaso. O mori atu o lātou soifua ma. So mātou wola vai vai whaiungo le ni tau sāma. Ia maua se Christmas i whia ma se tau sāma fufi le mu. Ili alofa o lau fio. Ele ia o mātou whaia nei leo. Whaia ina ia maua luma i so i ina nei ia. Mātou te taro whamangalo mai o mātou se o mātou leanga mo mātou whareto. Sina tāua le toto oi le suki usu. E o wala toi o mātou nei tātou. Amen. Ia taitono wa whakonga lani tau sanga mo ia i sima whairotu, o le te rema patai lau sunga, i wa pēnana whatuma wina pa wina le amanga i lau whiongu, a walo kia ngai tofu, si te ngai ai. A le neti ula, o te walau te roa mai whaaloalo, lau whionga le rikule, o le Fair Pacific Insurance i Samoa nei, a mai se la tua spita, lau whionga nam lau ulu, pali samleota, o walo te roa mai utu, a mo i wina so. Ya, kalau Pak, lumayan na Pak Filoya tu semua ni, kau lihat ni aniba. Betul mafutanga foi nei ya piona para o lado. Olhe mafutanga tato de pat dia foi uma família se faz moi. Ni company
Pio na wha solo nei whake kama whaiwai. Te manatu koi o tau samo, tau whaitara la le nga whatau maina si whakalanga. Ta oto ia whala o makamatu te leto e tapu ina whala o te le lewa ta oto a se ala wo. Ia ai whawhino ai atu le malo koto te mai. Mai tau atu o lewa e i niti o tātou paanga. E me se foi o i lātou whapenau na whamanueina. I le se'i a nei company pe na whapenau na whanga solo ai. I whamasi na tau ai. Whawhino ai whapitoa te foi na whasa lau. Whapenau na tātou ngā lui whatasi ma. Tau wawhio mai e whalau i loa le pokalame le nei company. O le me tāua i Menio Promotions. Ko whalau i loa. E e tūlanga fui lea i whapenau na whatau nuu. Ko le wholanga i pia whaia. Ona di trust. Whapenau na o mai e tangata i whapenau na awai me te promotion. E peila ona sila fia ma i whawe moe nei whamasi no whamasolo. O leo tūma mua le nei whawe moe i nei e mawhai o na whaarau loa. Whapenau na increase the awareness a le community. I tūlanga o mtau insure. Na tō fōi ia e pei o le nei company ia wa lua suma tolu tau sana tākon tau tua ia Samoa. Ma o le anga fōi na ia mātou is an opportunity for us to give back to our clients and to the community. Se awa noe ma pena ai o na mātou tue ngā ue whatasi tue whafōi whasi tūlanga o ia iale nei mea lof palait. Pēran sila fia e whamas ina o wha solo po karamene nei ia te ilowa ia soma se. O le mai tau atu le ripoti ale komiti sa whatau taia le nei whamoe moe. Ie o mai fast food la tu sa wapena o na whamanu eina i whailonga taitasi. A peila le tātu au whanga poi poto le so o na e pei o le mātu dromu muli le sa whatino i le asa sumo le ono te sema. Ia, lea tau anu mai whamoe moe ni company. O se awa no koe nā mātu te warau ia toi tō whioma. Tātu whatasi ma pena o na tātu patipati la tō whamanu eina. Ia, ma pena fuwe na mo waina i mea rofa laiti. Iu whai statu sa misu tai au. Le ngana tonu ngā whamoe moe ni company. O le challenge ai i tūlanga tau ni shua. Ai mese hoi teimi nei e peo na. O le ngana le sa whakor karame e le se e nei e whapena o na whatau nina teimi nei. O le ngata o le teimi nei o tātou fia patpatia le whanau mai le forward Christmas. E sikiriso. Ia o le teimi foi nei e tahaua ia mātou. O te mea ne e whai mai no cyclone season. So we had this draw up in line with this period, which is known as the cyclone season. O te mea ne e tere no so whai e tātou e whamano longa. O te mea te tau sanga o amata o na saudo longa. O te mea pisi e kapani ni sua. O si whianga hoi nei amatu ka tuku mei o Clayton. Ona e pea nai e testa e rau whai ni sua. Is a responder for your company. Pero disi ngai me mātou te mita e foi mātou. Ona o te milawa e tūla e whara lawe me se fo tūla ne tā. Wale tūna pena e pea o mātou maurunga, mātou sa maurunga. I le leo mātou tali atu tūna for claims. Pele ngana le nā o tū ane whanga moe ne ngāri a te sema. E tātou patpatia Christmas. E ma pena foi o nā tiri whaalau loa tu e mātou a onanga. O te mea ne e masani e foi o nā. O mai la tu fi fai misu e fatino la tu misu ona e fa pena na kui pia la tu ateta le ngate ta vale a pisi tu la fa pena ile ana ia tu pilota le te sema ia no february mas which le fai mo no teni na o cyclone season ia pela na le fa mo mo fa pena fa tu ni fa mo ia male ta o ia mato o se no fu ta tu ma fu tai ia ma tu fa la lo atu ai ia le whama koe le company. E whia muni la whaftai. Moe atu whaftai le mai tau ina atu e o ma le awhi mo tuku policies ia sa whapea o na whai e piriota lea. Mi te amatou ia o se resort le lei, o se taurunga le lei leo mātou whama koe nei ai. E le ngata ia i la tu whafou la tu policies. Ia whapea na policies fou. Ia mai mo le tue whaftai tere ia i la tu sa whapea na o no mai malanga la moina le tātou promotion e nei. Aro la foi le langolango mai na runga ni company. And also, mo le atu whamaro ma whaftai e la tō uma sa whapena o na whamanu e nei whailonga.
Amata mai lawa le matanga si o mai so. And my biggest congratulations to those who have won the first prize. Na tōne na whapena na more le tātou whailonga mo mua le pēr na whalau lua. So leo le lua tike ni malanga i Musila. Te manatu leo i a South State whalau lua tila ua ne. Ia e mo le toi whapte tele lawa le tōla mana moinga. Rona lua la whaptai whaptai tele mo i la tōpo paanga. Our partners who have been working with together. Ili providing our prices here na whapena whatau nu wai pēr tōsi la whia. O le tele prices ne, ia sa mātou ngā luei ma le teo company o matu whai paanga. E pe iai le vaenga i tau Messina Resort, Return to Paradise, o le Sheraton i Whanua, i wapena fwoi le Amo Resort, Koko Kanana, Kuki Pai Hapa, Giordano, Pizzeria, ia mai la tō mo le wapena ona. Mātu ngā rue whaitasi, e tu wina mai whainonga nei wapena ona pai ina matu tau oi nātu. E la tō man malo, after telling mo to lang mai la to masa papina na tato na lua fatasi or those we had partnered with in driving this promotion. Ia ma fatai mo mule atu le tato ofasa lau na to ko samato na lua fatasi. Ia me se company le EMD le ato sa papina ona ta la mua na taina ni nei fa lau lo. Ia suna ya chaira ia ma suna fo ya kauni me la to EMD fatai tele ma ta pat mo EMD. Ya, ai mai se foi le sunga le vai le malo ma na chama production. O do vai ni me le fa sa la mo sunga tu pe o tu masamo. Number 1 na chama production. Mas se tu po mo le sunga. Le se o so ye ma tu mai fa ta sa tu la fa. Ya, o tu pe o ya na. Africano. Ya ai fa ta ya fa ma le tu la tua. Ai me se foi ta tu da tu ye. O le fa ta mo ya, I just want to acknowledge my team. Sunga ya niwa ma joy mai la to ma sabe pena ona awal ko no ka promotion ni ma staba to afero civic ya ma ro la o le sin me ta hawa e ma ha ya o ta promotion ni sa afia fo ma na da to sa is ava ta ro vai o client sa le afero civic ni choose na ta ye ni ya va pena u sa va ya pa vai o te me pen ma ro pia pe la to te le pos ya le folo awai le so ya ta to sui ma ta to office te sala mo te sala fai. Ia o tatu o ele so pa tai foi mo ila tu sa la mala ina mai tatu fa mo nei mai mo tu te sa la fai